Лав-лав. Лав-лав. 100 kere, 1000 kere zero. Yırlap da beriniz. Men stroykadan keldim. Stroykaya men daha bugün varmadım. Ev işleri yana uğraştım. Akaylar aytqаны gibi Boshqopqa dayan yurdim. Men Ahmetjit rayonidan ve Trexprudny köyünden. Men de Ahmetjit rayonidan ve Akropolis köyünden. Бардық, апайымның студенческий билетін тапшырдық, Кипуға. Болды, құтылды. Мен. Тамырларınız kaydan? Benim babam Yalıboylu Alıştadan ve Bahçesaray tarafından. Ya anam ise bir taraf Yalıboylu ve bir taraf Bahçesaray'dan. Babam demircili, anam Bahçesaray. Men tamırlarım kerişli. Babam benim Sudak rayonu Xutlaq köyünden. Anam Balıklava rayonu Bağa köyü. Anam tarafı Bitam Ahmetjit'ten, Karbabam Karasu Bazar'dan, babam tarafı Karbabam Bahçesaraylı, Kartanam Sak rayonundan. Babam tarafı Bahçesaray ve Küçükkuzen, anam tarafı Korbek ve açık Yunan kandan var. Wow. Karbabam. Benim tamırlarım Kezlev'den, Otuz'dan. Hem çöl taraf, hem Yalıboy. Менің тамырларым, мен бірінші Арпат айтам. Хотя babadan başlamak gerek ama men babamın anasından başlayayım Arpat. Çünkü anda topraklar şımpallıca biraz, Karasuға bakқанда. Тяпте Arpatlı, екі Karbabam Karasu Bazar rayonlu koylar yok oldu. Bir Kartanam Balıklavalı. Хотя Balıklava da я тебе скажу. Kırım'ın en sevimli yeriniz? Ялта. Çatırdağ tepesi. Sudak Karasu Bazar'dan Uskut'ke taraf ketken eskiden kalgan yol ve Uskut tarafının aslında o taraflarını pek beğendim. Ben bu yoldan bir kere geçtim. Ben de maşinanen barman jamanda. Tek atinen. Білесің, Kırım'ın her bir köşesi, Rahmet. her bir taşçığı, Men Bahçesaray tarafga çekem. her bir nemeleri sevimli. Вообще, kenedi toprak pahalıca olan yerler. Kırım her tarafı güzel. Deniz ya da dağlar? Dağlar. Deniz. En sevimli deniz? Karadeniz. Deniz. 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 Dağlar. Yaz ya da kış? Kış. Bebet yaz. Yaz. Men de yazını. Yaz. 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 Taze hava, yemişler, deniz. Kış, efkar, avitaminos, iş, korporativler. Bizim bayrağımızı tasvirleniz. Ya da koktusu ya da açık mavuzusu ve sarı. Açık mavzusu galiba. Mavi mavi masmavi üstünde altın damga. Kırım Tatar bayrağı yelpiresin Kırım'da. Ale. Kırım gururlanam özümüzün bayrağını. İlk sefer elbette mene birinciden bu gurur duyasın. Temizlik bir taraftan, ikinci taraftan bu bizim birligimizni gösteriyor. Menimce, bilmeyeyim, men öyle duygularını hissetem көргенде. Bayrak'a bakqanda server ağan yerini qatıram. Balam, bu bayrak senin. Balam, bu toprak senin. Böyle işte. Bayrak bu mavi kok, bu altın terazi, bu adaletlik, bu namus ve bu şereftir. Anlaysın? Budur bayrağımız. Aslında. Bayrak bu gurur. Birinciden bizim tariximiz. Bu bayrak ile biz hep inkişaf etmeye gerekmiz. Tamga ne demek? Gerb. Yer. Gerb değil mi aslında? Gerb, tarak tamga. Bu bizim xanlarımızla elbette bağlı. Tamga nasıl peyda oldu? O devirlerden bir pечать olarak. Klimo.
Тамға бұл бір вақытлары білесің, бір адам отырған ве какой-то логотип керек маға. Білесің, қана теразе, динімізге как бы келіше, адалетлік. Да, вот такой логотип олсын. Япты уйдырды, бұлдыр тамға. Геройларының тамғасы іште. Ол шымды біздің байрағымыздың тамғасы олды. Doğru. Öyle de айтмам мүмкін. Балалығыңызда ана бабаңыз сізні насыл лақаплардан адландырайдылар? Менің анам ве бабам қызым айталар ве Зерка. Зерка? Иә. Babam Suma ayta, anam oğlum. Сум? Suma. Бұл не демек? Bilmem. Aslında Karbabam rahmetli Çompanay diyordu. Bilmiyorum ve hatırımda öyle kaldı Çompanay. Men çompanay olmadım. Men balıktan gemici yedim işte. Öyle de kaldı. Türkünden bağlı. Жожа. Зёзя. Қаратай. Ну, çok öyle айтайдылар. Қара olғаным için. Тайка bu чуть-чуть. Aslı benim bazada yaşadık, anda doğduk. Başka milletler arasında. Elbette bizim adlarımız Afize, benim kardeşim, böyle Zera ablam. Onlara ters gele, Afize вообще ters gele. Как тебя зовут? Афизия зовут. Bazılar anda Anfisa, Afizia, bir şey böyle derler. No, Abhazlar anda, Gürcüler, Abhazlar. Allah rahmet etsin, babam aytkan edi. Adını bir vakit kimse değiştirmesin. Babamın sözünden hiç de çıkmadım. Afize de, Afize her vakit ayttılar. Sizde vardır elbet. Mende yok idi. Mada aytaydılar. Tansor Munir demediler. Yok. Eli bu ilk tansor. Yok. Anam aytadı balacığım. Munir deydiler başka. Karadeniz Production, yani Краймен Татарс Club YouTube kanalını bakasınız? Ve en sevimli şovunuz var mı? Шаматылы Хуранта ве Удыр Бұлдыр. Ben de şamatılık oranta bak. Pek bakmağa sevmem ve komentarı unutam yazmağa. Evet, bakamız. Ben bütün şeylerini bakarım. Mında çalışam, mında... А я смотрю. Bakasınız. Siz çalışarsın, ben bakam. Doğrusunu aytsam, pek sevim merkez programını. Ama da barmadım anda. Barmadım merkezge. Yaxşı. Ленора ханымға айтмақ керек. Напросился. Олардың арасында sevimli merkez. Ve bundan da gayrı bu bizim böyle levhalarımız, bizim kartlarımızla bağlı levhalarımız. Обязательно. Mutlak. Merkez. Чисто так yuklama gerek olsa merkez koyam. Sразу neme yüreğim yerine düşüyor, понимаешь? Kırımda yaşayan o bet. Dingilday. Dingildayına bakamız, balamız yani. Gece gündüz pempenin beraber gece gündüz sabah uyanam gece. Ve evet bazı öyle levhalar da meraklı ola. Типа, почему жена в исламе должна повиноваться мужу? Бам-бам-бам-бам. 7 фактов. Топ, да. Топ Погромче. 7 редких книг. Да. Которые надо прочитать покорной жене. Qaysı banket salonunda en lezzetli lüle kebap? Men bilmem, men aşamam Lüle. Şen. Dişle de. Öyle mi? Sarabuz'da. Уанашки. Sarabus'un bilginin. Anda. Такой суаль пек мушкул суаль алмағам. Білесің ма, Мудисер ағаның да Сарабузында яқшы. Заримат атамыздың да Ешіл адасында да яқшы. Эрвин ағамыздың да Fidanında da яқшы. Қанда да мерасимлер япа Краймен Татарс. Сенже? Плов-центр чисто на правах рекламы. Егер де Қырым татар yemekler ашханесі футбол командасы olsaydı, кім капитан ve кім ise kapıcı olur еді?
Менімше капитан бұл көбете, ноқтлы шорба, яда мына аш, о воротада тұрар еді. Мен білесем бұл капитан чиберек воротларда жантық, балабан жантық тұрмақ керек. Сізде тамырларыңыз ноғайлардан жоқтыр ғалиба? Мен тек жантық sevem. Тамырларым жоқ. Ворот үстінде мен білесем тұрған еді юфахаш ве капитан мен білесем көбеті. Воротаға көбете, капитан ise lüle. Kapitan komanda çüberek olar edi. Varatada turar edi şorba. Şorba? Evet. Ben şorba yemeyim. Ama ben ne sevmek acaba? Kapitan bu. Sarma. Kazan kebap. Kapıcı. Көбетте. Кырымтатар валютасы ве onun курсы долларға нисбетін. Бізде балабан валюта сағыл бар. Ну, акча olsun. Самый прекрасный. Самый замечательный, выгодный для крымских татар. Kursu o toyda kıstıralar kapık. Şu kursta olar edi. 1 lebo, 100 lebo, 1000 lebo. Olabilir mi? 1000 lebo. Dingleba. 1000 lebo. 1 lebo. Yok, 1 dolar bu. 1 lebo olacak 2 dolar. Ne böyle? Kapikler olacak paravarda. Kapikler. İçki urba brendini nasıl adlandırırdınız? Diburba. Ya başkaca naz olur. Şimdi aytacaktım ama aytmayayım. Тырсек. Чем так? Т-Р-С-И. Тырсек. Marlin Klein ve kadınlar Şerfes Secret. Şerfes Secret ve Pempen'in akayının adı nasıl olması mümkün? Келіңіз, сіз айтыңыз бірінші. Yok ziyarız. Siz айтыңыз. Portakal. ihtimal Pevat. Pevat. Pempe pevat. Шикарно. Hangi dünyaca belli insanlarını kahvenin seylemek isterdiniz? Keanu Reeves. Мен Киану Ривзнен içtim қая. Зинедин Зидан. Криштиан. Cristiano Ronaldo. Шрек. Шрек? Да, я да вот это ослик из Шрека. Kırım Tatar Tatar kahvesi. kahvesinden kimni siylamak mumkin? Johnny Depp ne mümkün silemak? Johnny Depp. Patrick Swayze. Patrick Swayze'nin içerdim kahve. Жан Рено. Kusto. Kırım Tatarlarını ifadelegen 6 söz. Cesürlü. Ярамерле. Ветан Первер. Mülayim. İşkır. Şükür. Serbest. Мераметле. Açık yürekli. Çabuk. Gayretli. Muhabbet. Öyle bir çidamlı halk. Adaletli. Чидамлы. Vatansever. Истидатlı. Kaplubaka sözü o ne demek? Лягушка. Черепаха. Черепаха. Çırpa. Черепаха. Kaplubaka ninja. Черепаха. Kaplı baka. Çiripaha. Tahtahuş o ne demek? Дятел. Дятел. Dəsili. Дятел. Дятел. Sarma yüzüm yaprağın ya da kapstanın. Yüzüm. Yüzüm yaprağı. Yüzüm. Kapsta. Yüzüm yapraklı. Менің бітан ве yüzüm yaprak не па ве хапса yaprak. Мен нашамым yapraklarını. Мен kapısı. А мен yüzüm yaprak seviyorum. Ben onu seviyorum yapmayı aslı. Böyle incecik, böyle doz doğru olsun.
размерлері бір-біріне келішсін. Бір Parmak büyük- gibi. Да. Parmak gibi olsun. Ну, her şey kolum tibine hazır olsa bir dakika içinde bir onda ne yaparım? Картана яда қарт бабаңыздың аталар сөзлері. Анам әр вақыт айта, әлі бүгінге қадар айта, су көрмезден evvel папышларын çıkarma, taşlama deyilер. Bizde aytadilar, ev qurgan balta tushda qoladi. At aylanır, қазыққа байланır. Babam айтқан. Ақшам yapқан işini sabaha kaldırma. Gece işi bedava, doğru. Құш ивасында көргенін япа. Yakında o tizem aytты. Өзбеклер айтады, 40 oğlun olғанже bir dane osрақ çalың olsun. Yani daima akayın kart olsa da yanında apayın. Öyle işte atalar sözü. Қырым hakkında kitap yazsaydınız, nasıl mevzunu seçerdiniz? Мен білесем, бұл біздің тарихымызмен бағылы олар еді. Мен шынды язам китабын. Духовно-нравственное воспитание крымско-татарской молодежи на основе крымско-татарского фольклора. Вау. Ну, babamın koyu için yazardım. Da nasıl bizim halk Kırım'a avdet olğanын yazar edim. Қырым табиаты хында. Это были бы легенды Крыма. Крым — это целый мир в миниатюре. И, От бескрайних степей. да, и здесь много легенд. Например, о том, как Мустафа обещал построить дом для своей жены, но они до сих пор живут в съемной квартире в славном улице. городе Крым. Eski Крым. Қырым татарлар hakkında nasıl serial ya da filmni көрмек isтердіңіз? Мен білесем бір фантастик фильм. Шаматалы Хорантаға ошаған сойыл. Şamatal. O da 3. Ama güzel bu serial. Böyle meraklı. Для семейного просмотра pek güzel hem de beğenilir. Şamatal Koranta uç. Bekleyimiz sabırsızlıkla. Семейка Адамс. Мен білесіңіз, документальный кино бақар едім, Қырым татарлар hakkında. Вот, типа скрытая камералар, четтен çıkararlar, terekler артından. And this is the female of Crimean Tatar man. He's digging the dick. His women. She's yelling on him. İbrahim! Kendine kerekli kazma! Вот öyle kino bakar edim. Küçük балаға Қырым татарлар hakkında anlatamak керек olsa еді, не айтырдыңыз? Хараманлар. Бұл пек бақыт ve yakşı adamlar. Sen Kırım Tatarsın. Kırım Tatarım men, vatanım Kırım. Men yırlardım beki. Kırım Tatarlar daima Allah kısmet etse айтқан adamlardır. Бұл ойынларымызны көстермек ve ерларымызны. В двух словах, Крымское ханство. Балалығыңызда бойөгенде кім олмаға арз еткен едіңіз? Ерде. Я тоже мечтал быть певцом. Получилось, как получилось. Машалла, арзыңызға еттіңіз. Мен істеймін оға я да архитектор, я да графический дизайнер. Мен милиционер istеген едім olmağa. Мен пока düşünmedim. Yırcı olmak isterdim. Men de oyuncu olarak. Evet. Милиционер olmağa, представляешь? 17 yaşқа келіп, я хочу быть милиционером. Бабам инженер по технике безопасности, она уже, а я буду милиционером, я буду ловить преступников, я буду пистолетом ходить. Yok, оперуполномоченный. Ребята, по коням, у нас есть 2 жертвы там, что-то там, оян-буян. Телефон жедвеліңіздегі ең мешһур инсан. Я да анам, я да менің достым Фериде. Светоблар Меметов. Менде Какура. Лиля ханым Буджурова. Конечно, Северогаз сначала идет. А, менде мына Араш бар. Да, мына Араш. Вау. Достым менің. Қайда yaşayып? Зуяда. Бұл чекімлерден сон қайда баражақсыңыз? Мен кетeceğim evге, çay içmeye Хорантanya. Evge iş yapma.
Babana yardım etmege. Evge barıp Edyapten'i alıp, Ayşe'ni alıp участкаga gideceğim. Stroykaga. Ben bugün участкaya varmadım. Eve girmezden arabama benzin koyacağım. Bulmuyor bak. Qorantama qaytacağım. Belki futbolga barayıq. Baray. Men mümkün Gülzar için aytayım. Ballarına baracağım. Çünkü bu Kırım Tatar kadınları sizni ballarınız sever. Bekley. Ya bekler. Futbol, son attanğa, kahve içmege, son apayına telefon açacaksın, soracaksın, Recep yuhlayı mı ya da yok. Kımerde öyle o var. Bugün denizge baracağım prosta. Apayın yan. Allah kısmet etse. Bayrak gününde nasıl tilekleriniz olacak? Bizim halkımızga men tilemege isteyim. Hepsiler Kırım Tatar tilinden laf etsinler ve çokça para kazansınlar. Kazansınlar. Men de isteyim bizim halkımız çok Kırım Tatar tilinde laf etsin. Ben sizden çok laf ettim, affedersiniz beni hocam. Her daim, her zaman bizim bayrak Kırım Aypetri tepesinde yelpenip, tuturup dursun. Amin. Ne Hafize? Hafize dur. Doğru. Tinchlik olsun, amanlık olsun. Birlik olsun. Birlik. Birlik, beraberlik, bayrakka hürmet, milletimizin tiline, medeniyetine hürmet. Urf adetlerine hürmet, tarihine hürmet. Amin. Laf laf. Laf laf.